Салом Эмомалӣ. Сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов обсовкунаки хуб дар мусоҳибааш бо Радиои Озодӣ аз рӯзи 26 июли соли 2020 гуфт: вазъияти аз Русия баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон муташанниҷ аст. бале, дар навишти калимаи вазъият хатои техникӣ накардаам. ҳамон тавре овардамаш ки сафир дар ин мусоҳиба такрор ба такрор талаффуз мекард. Он ки кормандони ҳукумати ту ба ҷои лоиҳа лоҳия мегӯянд, худат ба ҷои иқтисодиёт иқtisodiyot мегӯӣ. вазирқудоят бек сабур асарҳои идеологии адабиёти савесиро мошини бизнес дора мегӯяд, дигар мавриди баҳс қарор намедиҳем. мардум медонанд ки вазифаҳоро аз рӯи кадом меъёр тақсим мекунӣ. аламовараш он аст ки бо ҳамин дараҷаи фаҳмиш солҳост ки худату командаи хешу-таборият халқи тоҷикро назди мардуми бегона мавриди масхара қарор додаед. биё акнун додар дар бораи вазъият бигӯямад. воқеан ҳам муташаннид шудааст. мардуми аз беҳуқуқиву бесоҳибӣ ба дод омада инак чандумин бор аст ки пеши дари сафорати Тоҷикистон дар Москав таҷаммӯъ мекунанд ва ҳамеша шикояташон аз ноҳақӣ ва порахӯрии намояндагони таъинкардаи ту дар Русия аст. акнун мардум дар шиорпартоиҳояшон ин даъвоҳоро рӯйрост мегӯянд. чунки бо ҳама вазнинию пурбардорияшон мардуми тоҷик дигар тоқат карда наметавонанд. нобоварӣ ба сафири Тоҷикистон дар Москав нобоварӣ нисбати туст. дуздии мири шаҳри Кӯлоб дуздии туст. порахӯрии вазирон ва прокурорҳову милисаҳову судяҳоят порахӯрии туст, чунки ҳар якашонро худат шахсан таъин кардаӣ ва аз ҳар кадомашон доля мегирӣ. дар ҳоле ки вазъи коронавирус дар олам ва бахусус дар Русия ҳам беҳтар шуда истодааст, чаро шумораи зиёди мардум ба Тоҷикистон баргаштаниянд? бале, дуруст фаҳмидӣ, аз зуромад. дар Русия касе ба вазъи онҳо ҳамчун инсон диққат надод. ҳангоми ба бемории COVID-19 дучор шуданашон беморхонаҳо қабулашон накарданд. донишҷӯёни раҳгум ва муҳоҷирони бекормонда гуруснагӣ кашиданд ва хайрият ки тоҷирони ба номуси тоҷик то андозае ба додашон расиданд. намояндагони ту аз сафорат не. мурдаҳои мардум моҳҳо дар моргҳои Русия бесоҳиб монд ва боз ҳам худо 7 пушти тоҷирони хундори тоҷикро раҳмат кунад ки ин маитҳоро бо мошинҳои боркаши кироя аз ҳисоби киссаи худашон ба ватан баргардониданд. турову командаатро аз ин парвое набуд ва ба қавли мардум ҳеҷ ҷоятон дард намекард. зеро миёни ин мурдаҳо фарзандони туву Имомиддин Сатторов набуданд. 10 солаи охир хурсанд будӣ ки мардуми гурусна ба мардикорӣ рафтаву аз намояндагони дар курсиҳо равған гирифтаи ту ҷойи корӣ талаб намекунанд. ҳатто ин муҳоҷирони корӣ дигар мавриди шартномаҳои зиёди байни туву Путин гардидаанд. ба нархи бисёр арзон фурӯхти ин мардумро. ҳеҷ ҳифзашон накардӣ. беш аз 1 миллион мардуми тоҷики ин муддати дароз ба хориву зориҳо тоқат карда барои аҳли оилаашон бо меҳнати сангин қути лоямуд мефиристоданд, дигар аз ин азоби беҳуқуқӣ безор шудаанд. ҳарчанд бо фармони Путин гӯё муҳоҷирони корӣ аз моҳи апрел то июли соли 2020 аз хариди патент барои кор озод гардиданд, ҳама ин муддат кордиҳандагони рус ба тамоми сохтмончиёни тоҷик фишор овардаву маҷбурашон мекарданд ки патент бихаранд. он ки Имомиддин Сатторов ба синааш зада гуфт: ин натиҷаи талошҳои ману сафири Ӯзбекистон буд, аз таърифи пӯче беш набаромад, чун ҳама ваъдаҳои пешинаи ҳукумати ту. акнун ин ҳама мардум мехоҳанд ба ватанашон баргарданд, зеро медонанд ки дар Русия ҳамеша чун ғулом муносибаташон хоҳанд кард. медонанд ки ҳукумати беобрӯу беэътибори Тоҷикистон онҳоро дар хориҷа эб карда наметавонад. эмомалӣ раҳмон дарвозаҳои кишварро ба пушт боз мондаву мегӯяд: равед, ризқатонро аз ҳар куҷое хоҳед ёбед. пас масъулияти ҳукумат назди шаҳрвандонаш куҷост? пас чаро дар пушти паспортҳои ҳар тоҷик чунин навишта шудааст: ин нафар табааи Тоҷикистон буда дар ҳимояти давлати Тоҷикистон аст.
کانی همون حمایه وعده کرده‌ات امامعلی رحمون نیست کو؟ مردم میخواهند برگردند و تو گویا کمکشان داری. برای آوردن مردمت ریس‌های چارتری تشکیل کردی، ولی باز هم پس این ولی نعمتیت حیله‌های بسیار نهان است. چنانه که رستم در اوج کرونا با ریس‌های کمک بشردوستانه داروواری از هندوستان داروهای بیزنس خود را هم آورد، چنانه که کمک‌های بشردوستانه خیتای را فرزندان و دامادهایت از نام خودت و خودشان تقسیم کردند. این دفعه هم پس ریس‌های چارتری بیزنسی تو آب خورده ایستاده است. بلیط‌های نرخشان 23-24 هزار روبل روسی بوده را آدمانت با نرخ‌های 40 هزار روبل روسی می‌فروشند و مهاجران این را دیده ایستادند. آنها می‌فهمند که در همین روز زورآمدشان هم حکومت تو پوستشان را کنده و خونشان را مکیده ایستاده است. برای همین جوانان به خشم آمده و زنان حامله و کودک شیرمکدار با چشمان گریان پشت در سفارتت تیز تیز جمع می آیند و ناراضگی بیان می کنند. مردم می خواهند به وطنشان برگردند، ولی تو نمی خواهی. بگویم چرا؟ مایلش، حالا می گویم. سفیرت امام‌الدین ستاروف در مصاحبه نام برده می گوید اعلان کردیم که دیگر مردم برای به خانه‌هایشان برگشتن به سفارت مراجعت نکنند. خوب، به کجا مراجعت کنند اگر به حکومت تو نه؟ چگونه به خانه خودشان برگردند وقتی پول ندارند و تو نرخ بلیط‌های دو شرکت هواپیمایی عائلویت را دوچند قیمت کرده ای و می‌خواهی از بدبختی مردم خودت پول کار کنی؟ امام‌الدین ستاروف برای آب دادن گپش در همین مصاحبه باز میگوید یک عائله با 6 فرزندش میخواهد به تاجیکستان برگردد. با 6 فرزند. خوب، نماینده امامعلی رحمون، مهاجران مهنتی بیچاره فرزندهایشان را به کی مانده روند وقتی که زن و شوهر در روسیه اند؟ در صدقهایت که نصفشان را فروخته و نوش را نمیسازی؟ معاون وزیر امنیتت یک باغچه بچگانه را به مساحت 2 گکتار در نزد ایرپورت دوشنبه خصوصی کرده و سالهاست به اوبیسی با نرخ هنگفت اجاره می‌دهد. مردم می‌خواهند برگردند و البته برمیگردند. با سمالیات‌های تو نشود، با ماشین راه می‌آیند. در سرحدهای قزاقستان و ازبکستان درمانده می‌آیند. بیماری کووید 19 شده می‌آیند، ولی می‌آیند چون که اینجا خانه اشان است و هر نفر روز مشکلی خود به خانه اش برمیگردد. اینجا خانه و منزل بابایی آنهاست. سیل مردم می آید و تو هیچ راهشان را گرفتن نمی توانی. همین سال می آیند، سال انتخابات رستم، ولی وضعیت چنین رنگ گرفته و این مردم خود نخواسته به تو و نقشه هایت خلل می رسانند. هرچند در دلشان این مقصد را ندارند و به خانه برگشتن این مردم غضب‌آلود به تو نمی‌فورد. می‌ترسی که باز عادت در روسیه آموخته اشان را اعتراض کردن را در تاجیکستان هم دوام ندهند. وقتی اینجا می‌آیند و باز گرسنه‌تر می‌مانند، البته که اعتراض خواهند کرد. تو کی پروا داری که این مردم در روسیه چه روزهای وزنین را از سر می‌گذرانند؟ برای تو مهم آن است که همین انتخابات سبیل مانده پرزیدنتی را به مشکلی گذرانیده رستمت را چون خودت با قوه زوری صاحب تخت گردانی. این مردم بیچاره از تو در دوام قریب 13 ساله چی دید که از پسر نازپرورد و آفتاب نادیده‌ات بیند؟ بله امامعلی، تو کاملا درست درک کرده ای که مردمی از سیاست دور تاجیک اکنون کم کم سیاست را میفهمیدگی شدند. نباشد چرا پیش سفارت تاجیکستان جمع شده و از سفیر کشور امام‌الدین ستاروف طلب میکنند که حقشان را دهد. یعنی امروز به خوبی میفهمند که هر یک حکومت نزد مردم مملکتش مسئول است، مخصوصا وقتی تاجیکستان خودش را کشور دموکراتی اعلان کرده و حکومت از روی قانون باید پیش مردمش حسابات سپارد. آهسته آهسته نوبت تا میر شهر دوشنبه و پرزیدنت تاجیکستان هم میرسد. این تهدید نیست دادر، این تقاضای زمان است. همین سرگردانی ها، کشور به کشور بیگانه کار جستن ها مردم تاجیک را جهان دیده و پخته تر کرده است و امروز این خلق چشم گشوده قهرمان های خود را دارند. پیشوایان واقعیش را میشناسد و درست انتخاب هم میکند. بله،
ҳамон нафароне ки рӯзи мушкилиашон дастгирашон буданд. мебинем ки аз соли 2018 ин ҷониб аз эътирозҳои мардумӣ дилгир шудаӣ нархи интернетро боло бурданат намонданд ки бадахшонро низ ба мулки хешонат табдил диҳӣ. ҳар рӯз тариқи интернет дуздиву порахӯриятро фош мекунанду хонандагони тоҷик ҳарисона ин маълумотро меҷӯянду мехонанд. медонӣ дар нисбати ахбори газетаву телевизионҳои дилбазани давлатият яъне оилавият мардум чанд маротиба бештар ахбору озодӣ ва паёму ислоҳу сативеро мехонанду мебинанд. агар фаҳмӣ шояд дилзанак шавӣ, инро рушди ҷомеа мегӯянд ва бо он коре карда наметавонӣ. имомиддин Сатторов дуруст мегӯяд, вазъият муташанниҷ аст. агар бо таъбири ленини устодат ки бовар дорам ягон китобашро нахондаӣ, мегӯям ҳоло дар Тоҷикистон як вазъияти буҳронӣ, револютсионӣ ба вуҷуд омадааст. поёнҳо дигар ба тарзи кӯҳна зистан намехоҳанд, болоҳо дигар ба тарзи кӯҳна идора карда наметавонанд. ва саҳми 28 соли идоракунии ту дар ба вуҷудории ин вазъият ҳақиқатан ҳам калон аст. мардумро қашшоқ, бехона, гизала кардӣ. аз нодониву гурусначашмият худат балоро ба сарат харидӣ. акнун барои он ки ба сарат рӯзи Муаммар Қаддафӣ наояд, беҳтараш бирав. он шиорат ки доим мегӯӣ бо хун омадам ва бо хун меравам нодуруст аст. ин корро накун. як бор мард бошу иқрор шав ки аз уҳдаи идоракунии давлат набаромадӣ. билохира ин идоракунии ферма ё совхози даврони советӣ нест. мошинҳои қатори сиёҳшишаатро ки намедонам холӣ аст ё бо ту ҳар рӯз аз хиёбони рӯдакӣ мегузаранд, аз ошёнаи сеюм назорат мекунаму асабӣ мешавам. насиб бошад рӯзе ба суҳбатат ҳам меоям. ту маро хуб мешиносӣ. бо камоли эҳтиром, Исломуддин Садиров, нафақахӯр, ветерани меҳнат. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net